Isikhathi sendaba zesiNdebele sinibikela zona kunqopha ukusukela emzimkhulu wendaba eAuckland Park eJohannesburg. Chitela mbukeli sinithome ngezikhamba phambili. The family only wants to give him a dignified burial, not one that's shrouded in mockery, that's shrouded in PR. Kuthulisiwe ukubekwa ngeSouth Africa kwakamengameli walokhu weZambia uEdgar Lungu ngemva kwesahlulelo sekhotho. Ikonzo yomncwabo ichugululwe yaba ikonzo yokumhlonipha. Councillors who abstained from this voting process 43, the yeses 75, the noes 144. The motion does not pass. Ubuyele esikhundleni sakhe sobumeyari edrobheni leJohannesburg uData Morero kunye nosospeke uSithendiso Zungu ngemva kokufakwa kwemphakamiso zokuthi abasabathembe engikhundleni zabo. Sonke siyakhala asifuyi impahla ngokuthi ngoba ngisiyathanda noma into enhle noma siyafuyela into ngoba impilo yethu. Bayalila abafuyi beFreyid KwaZulu-Natal ngobulwele bamaqatha nomlomo. Kuthiwa abawoje bajamile ekuthengiseni inyama kanti lokho kuzokuyisa amabhizinisi wabo. Siyanamukela endabeni zesiNdebele zanamhlanje. Indaba nizibiko la nguSethi Kulaya. Akwande mzukulu. Kujanyisiwe ukubulunga kukaMengameli waphambilini weZambia uEdgar Lungu namhlanje eJohannesburg. Lokhu kulandela isiqundo sekhotho ephakemeko yePitori esithethwe ngemva kokuvumelana kwemphathimandla ngonobangela ukuthi uLungu kufanele abuyiselwe ekhaba yokubekwa khona nofana njani na. Bekulindeleke ukuthi uMengameli weZambia uEdgar Lungu abekwe namhlanje eJohannesburg. Kodwana ikhotho yawujamisa umngcwabo wakhe. Umngcwabo lo ujanyiswa nje amalunga amanye womndeni besele abuthelelene esondweni leCathedral of Christ the King eHillbrow eJohannesburg. uLungu ubhubhe ekuthomeni kwenyanga le esibhedlela sePitori lapho bekafumana khona isizo elikhethekileko ngomraro wehliziyo. The first to 7 respondents undertake not to proceed with the funeral and or burial of the late president pending the finalization of the application. uMakebi Zulu okhulumela umndeni wakwaLungu uthi ukubhubha kukaMengameli waphambilini weZambia akukafanele ukusetshenziswe njengendlela yokufuna ukuzwakala kukaHulumende weZambia. Kanti uthi njenganje into efunwa umndeni kaLungu kumbeka ngesithunzi kwaphela ngaphandle kokungena baphume ekhotho. uZulu bekakhuluma nembiki indaba ngaphandle kwekonzo yokuhlonipha uLungu esondweni leHillbrow eJohannesburg. The family has been consistent. He mattered to the family when he was president, he matters to the family now. And taking him back home, it so appears will not give him a dignified burial. And the family only wants to give him a dignified burial, not one that's shrouded in mockery, that's shrouded in PR, that's shrouded in giving the international community a perception that he was properly treated, when in fact not. Ilunga leParlamente yeZambia uChanda Katotobe uthi indaba yokujanyiswa komngcwabo kaMengameli walokhu weZambia uLungu ikwatise abantu abanengi elizweni lekhabo. Dearly, what should happen next is very simple. It's just to obey the wishes of our late 6th president, Dr. Edgar Chagwa Lungu. Abantu bafike bembethe izambatho ezinzima ngomnqopho wokuphekelela uLungu endaweni yakhe yokugcina. Kodwana kwagcina kungakaphumeleli. Lokhu kutsho ukuthi isidumbu sikaLungu asikazukuphekelelwa kiboyise emkhulu ukufikela lapha kuthathwa khona isiqundo ngendaba le mhla amalanga 4 ngenyanga ezako lapha kuzokuhlathululwa khona ukuthi uLungu uyabekwa eSouth Africa pha nofana uyokubekwa ekhabo eZambia na. Asikale umbono wakho mbukele ngindaba eqeda ukuphela le nako uyalandela.
umuntu nakabhubhileko especially thina abantu abamnyama mele ayobekwa elizweni lasekhabo nabazimu bamfuna lapho. Urhulumente waseZambia akahlale phansi nalamndeni ilungiswe lento. Andikuboni kakuhle umongameli waseZambia azofihlelwa kweli lizwe ngoba kaloku sizawukhabana iinkolo zethu namathambo akhe alele ukuthula kodwa ndithi kuye alale ngoxolo. Noma ngathi uhulumeni akabuyele ezweni lakhe kuyafana bazothatha wona imali abakhokha intela ngoba phela izwe lethu liyancetheza kakhulu. Ulungu umongameli weZambia akabuyiselwe ekhaba yongcwaba ekhabo ngoba vele thina beSouth Africa sitshela ukuthi basho enaga namkha indawo igcwele for ukuthi singangcwaba enageni yekhethu. Uhulumeni waseZambia akahlalisane phansi nomndeni bayixoxe lento le ukuze umuntu ezokwazi ukufihlwa kahle ngezizothakwela kubo kodwa izwe. Kanumbona ngeumbukeli SABC ayizukuthwesa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Ibhalile imizamo ye-DA yokususa umyara weJohannesburg esikhundleni sakhe ngokungasamthembi kanti nososibhebhe uSithembiso Zungu usesesikhundleni sakhe. Lokho njengomana umkhandlu wedorobha leJohannesburg namhlanje uzwe imphakamiso ezimbili eziphakanyiswe yi-DA zokungasamthembi umyara weJohannesburg uData Murero nososibhebhe uSithembiso Zungu. Kanti esinye isiphakamiso ngesiphakanyiswe yi-Al-Jama sokungasamthembi uSpeaker we-Action SA uNobuhle Mthembu osusiwe kwesikhundleni sakhe. Ubuyele esikhundleni sakhe uData Murero zibhalelwe inhlangano zedorobha leJohannesburg ukumsusa. The councillors who abstained from this voting process 43, the yeses 75, the noes 144. The motion does not pass. Nanyana njalo i-DA ithi idorobha leJohannesburg lonakele ngaphasi kobuholi bakaData Murero. Ithi uMurero ubhalelwe ukwenza umsebenzi wakhe ekubetha kumizakhamuzi eJohannesburg. The city has collapsed under this current coalition that is led by the executive mayor. Not only has he gone rogue, but he has also shown that he is incapable of running the city of Johannesburg. It's an acknowledgement that he is incapable of running the city of Johannesburg. Usihlalo we-Action SA uthi ihlangano le ayikwazi ukuvotela ukuvikela uMurero. Kanti ungezelele ngokuthi i-ANC ithi nange i-Action SA ingavotela uMurero nayo izokuvotela ungasamthembu uSpeaker we-Action SA uNobuhle Mthembu. Uveze nezizathu zokuthi kuba yini ihlangano le ingazukuvota. Uthi umraro akusiyo i-ANC kodwa ngumurero. We believe that the problem is Data Murero and not the ANC. We are working with the ANC very well. So we've been at pains to point out to the ANC that this is not an act of hostility against the party. It is just simply the fact that Action SA cannot vote to defend this mayor. Kodwa nanyana njalo usahlezi esikhundleni sakhe uMurero. uMurero uthume ngamavoti alikhulu nama-44 inhlangano ezima-75 zivotela ukususa kwakhe esikhundleni kanti inhlangano ezingakhange izivoti zima-43. I-ANC ithi indinyana ezibunane kezilithumi ku-Freedom Charter zenziwe ngempumelelo bese ezimbili zazo yokwabiwa kwenaga nomnotho zisisemsebenzi osaragwako. Lokhu kwenzeke njengomana ilizwe elihlanganisa iminyaka ema-70 solo lamukela umhlolo oyithwaya mlando lo. Umongameli uCyril Ramaphosa uyokwethula inkulumo yokuhlanganisa iminyaka ema-70 solo kwamukelwa i-Freedom Charter kusasa eKliptown. I-Pan-Africanist Congress ngiyehlaba i-Freedom Charter ngaphandle kokungabaza. Yaziwa ngokungabuyela emva nazizindabeni yokubuyisela abantu abanzima inaga. I-PAC yayihlaba ithi mama lahlaza indinyana yesine i-Freedom Charter ethi inaga izokwabela bonke abayisebenzako. Ithi lokho kunye efisa ubunikazi be-Afrika. Nobhala zombelele walokho we-ANC uGwede Mantashe uthi bakhonile ukuphumelelisa inthembiso ezi. The clauses of the Freedom Charter, there are 10. 8 of those clauses in the preamble have been implemented almost fully. Nazize eklikitlweni kwamhlapha komthetho mlingo wokubuyiswa kwenaga wabasemthethweni. Nobhala zombelele we-ANC ufikele mbalula uthi kancane bazogcina bayiphumelelisile yonke iminqopho ye-Freedom Charter. If you take land and wealth, we are implementing that within the framework of economic transformation. That is why we have repealed the Act of 1975 and introduced the Act of Land Expropriation. That on its own is the implementation of the Freedom Charter.
iSouth Africa seneminyaka ema-30 ngaphasi kwentando yeningi kodwa idosa phambili ngokungalingani ephasini zombelele. Mbalula uthi bekungasilula ukuphumelelisa zonke ingaba ze-Freedom Charter. Nokho kunokuvumelana bona okuningi okumunyethwe yi-Freedom Charter beyimpumelelo. Ukutsho umcozululo wepolitiki uMieletsi Mbeki. A lot of what the Freedom Charter wanted to be achieved has been achieved. For example, the people shall govern. That is at the heart of the Freedom Charter, actually. Hlangana nokhunye okumunyethwe yi-Freedom Charter, malungelo obuntu nesithunzi phambi komthetho, nelungelo lokufumana inarha nomnotho, begodwa umthetho sisekelo weSouth Africa wakhelwe phezu kwayo i-Freedom Charter le. Abafuyi bendaweni yeFreyhead eTlhagweni KwaZulu-Natal bathi ukuqubuka kwabulwele beniqatha nomlomo kuyikhinyabeza kumbi ikoro yezokufuya. Abafuyi bakatelelwe ukuthi bajamise ukuthengisa inyama ebovu ngonobangelwa wobulwele lobu. Indawo le ibalwe njengezinye zendawo ezimatsaba wobulwele lobu esifundeni esi. Kubika umbiki indaba we-SABC uSimphiwe Makhanya. uWesley Glatz oneminyaka engu-34 usebe ngumlimi cishe iminyaka eyi-10. uGlatz udayisa ngemfuyo. Uthi ukubhebhetheka kwesifo samatele kuphazamisa kakhulu umsebenzi wakhe. Lokhu uthi-ke kubeka engcupheni ikusasa lesisebenzi zakhe eziyi-15. If you are solely reliant on the sale of cattle, you've got no income. So, yeah, the bank manager, he doesn't really care too much about foot and mouth. And yeah, you've got to pay your wages, your expenses, your overheads are still there. Abadayisa ngemfuyo bathi kumele kuqikelelwe ukuthi lezo zindawo esihlonzwe njengezinesifo samatele azivumelekile ukudayisa ngemfuyo kwezinye izindawo ukuze kugwemeke ukusabalala kwalesifo. Sonke siyakhala asifuyi impahla ngokuthi ngoba ngisiyathanda noma into enhle noma siyafuyela into ngoba impilo yethu. Mase ukuthi fanele siyaphambili fanele sibe no show ukuthi siyakwazi ukuthi siyadayisa noma nini mase siyathanda nemali elungile. Isiphathimandla zendawo zithi bonke abanemfuyo kumele basebenzisane nohulumeni ukugwema ukusabalala kwalesifo samatele. Siyazama ukusemandleni ethu sonke ukuba sigqugqumezele bonke abafuyi ukuba bahambisane nomthetho wokuzama ukuthithibalisa ukusabalala kwesimo ngokuthi bangadayisi inkomo bangazihambisi ngoba lesi sifo isifo esithelelanayo. Umnyango wezolimo wesifundazweni uthi sekwaze ukugoma izinkomo ezingaphezulu kwengxenye yesigidi ezindaweni esihlonzwe njengezinenkinga yesifo samatele. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseFreyhead. Nasibuya entolo. Umntwana kaningi vane sibone ngathi nazange akhe ahlale nabo baba ke bamtshele ukuthi ngokwesintu izinto zenziwa kanjani. Umntwana vane agcina angazwisisi ukuthi wela kiliphi ihlangothi. Abomma bathabile abantwana babuyile ebaleni sebamasokana azokusiza ekhaya. Siyanamukela mbukele esigabeni sesibili sendaba zesiNdebele. Nazikuphunduleke indaba ezi uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Asirage nazo. Afike ngehubo amukelwa ngekwakwazelo amasokana amatsha wengomaya nonyaka njengokumenyezelwe yingwenyama uMakhoseke wesibili. Ilizwi lemtshade lithi kufanele ayozibandakanya emahlelweni wokulisana nemihwa engakalungi begodwa abuyise isithunzi sengoma abe akhuthalele nefundo. Umphakathi uvukele emtshade kwamanala mbongo engwenyameni ncanga kwaMhlanga eMpumalanga ukuyowabona naphakalalawo. Lithe liphuma namhlanje abantu babe sebahemile magega nendlela abomela ukubona manyenenye mbala avela phetshe yapha aphazima bekuthe khiya kuphume nesinedolo bukhanyazela bebayongena ngesibayeni sekosini
abosobesa nabo nobesa bathi akuthi ukuthi amasokana lasekana lungelo lokuzilawula ngokwendando yawo. Mina kandoda sisho ukuthi saka indoda ngakwabo. Nethi ukuthi nengisekhaya ngihleziko ngiba nendaba engizixoxa naye. Angisamfihleli next night ngoba naye sengiyam-aligna nje ukuthi ngimthatha ngimfaka ngebudodeni nje ukuthi naye akhona ukuyoba ngibaba jamela umzakhe. Uyazi umntwana kanengi vane sibone ngathi nazange akhe ahlale nabo baba ke bamtshele ukuthi ngokwesintu izinto zenziwa kanjani. Umntwana vane agcina angazwisisi ukuthi wela kiliphi ihlangothi ngoba nginguma ngimtshela lokho ngingubaba ngimtshela lokho mara wakhe wayohlala nabo baba kanengi uzwisisa ngendlela ehlukileyo. Inkosi yakwaManala Mpongo ithi amasokana akathwalisana ijogi lokulwisana nendakamizwa. Abantwana basathi ukuthi no abana nawuweleko awusindoda ulisokana. Nawungena isikolo umdukile esikolweni lelo khona ukhelebha abazali bakho. Befike leso sikhathi nami uzimna kakuphiya amandla ukwazi na uthatha umkhamanzi. Ingwenyama yamaNdebele ichochozela ibumbano lokuvikela isithunzi samasiko enitshabeni zonke ezwiselako. Sibathokoze khulu ngoba nosikhuluma ngengoma sikhulume ngento abantwana baza kuya babuye baphelele eSouth Africa. Nokho ke ingoma azikabuyi zonke siyazi ukuthi ingoma zabeSuthu ezinye zisaqhubeka nazo lezo sizifisela ukuhle kwangathi konke kungakhamba kuhle. ISouth Africa yonke la abantu bakhupha khona ingoma siyacela ke ukuthi balandele yonke imigomo echiwo mbuso. Amasokana wanonyaka athukwe ngendanga yamalinga. Amasokana abuyileko nonyaka nje kulindeleke ukuthi babuyele emphakathini balandele lemithetho yemakhabo babuye godu balime indima ekuzinikeleni enhlanganweni kunye nemiphakathini ukulwisana nokuhloriswa kwabomma nabentwana benze nokhunye ukutshengisa ukuthi seba masokana abasesebasekwabo. Ngingumabhande Thombeni wendabeni ze-SABC eKlipfontein eMpumalanga. Kezemali ranta lehlile nalinganisana nezinye imali ezikulu. Siyaloshisa ekhaya sibona lapha ke umoya omakhaza ngalenge Kapa ulethe izulu elikhulu hle njengoba ubona njaya kanti ke siyabona ukuthi ligabhokile nokugabhoka nawuthi uyangenelela ngapha ngePumalanga Kapa amathuba ayancipha athi 60%. Kazi ke umoya lo yake usesekhona ngalenge Cape Town izulu lithi 80% ngezinye indawo lithi 60% ukufikela lapha eGqeberha kanti ke phakathi nenaga yeSouth Africa silibona lapha ke nge30%. Siyakucalela sithole lapha isilemukiso esithi lapha ke izulu likhulu ngalenge Cape Town kanti ke ilwandle libukhalihle ngenxa yomoya esubonileko lo lapha ke godu lapha sibona khona umbala osarulana moya kanti ke lapha ke godu ilwandle lisesebukhali ukuchinga ngale ngendaweni zabo Gqeberha kanti ke sibona lapha ke khona ngale ke ngePumalanga Kapa sibona ligabhokile ngeBloemfontein ngale kunomoya begodu ke kumakhaza siyakuchidela ukwazi ukubona ukuthi kanjani amazinga okuchisa sithome ngapha ngesifundeni sangeGauteng ebusuku nekuseni kumakhaza iBroncosspruit neCarltonville pheze imini yonke neFerreneging ngePitori kubuya nganeno nge21 ngemva kwamadina eLimpopo sibona ifuthumele kamnandi endaweni eziningi Phalabura beyachisa ke yona nge31 nokho ke kupholile ekseni ngale ngeMpumalanga sibona ke kufuthumele lapha eMbombela isikhukhuza siyachisa eMalahleni eMiddelburg lithe ukuphola ngemva kwamadina ebusuku nekuseni nokho kumakhaza eSekunda pheze ngayimakhaza na imini yonke iKwaZulu Natal sibona ke ifuthumele endaweni eziningi kuyachisa lapha eRichards Bay neUlundi neDurban nge30 Kokstad ipholile siyokucala lapha ke ePumalanga Kapa
ngileke kushidela umoya omakhaza owenza ukuthi sifunda pheze sonke sibe makhaza ebusuku nekuseni nemini nangemva kwamadina East London ibuya nganeno iphole nge21 itshingalanga Kapa nayo ke imakhaza endaweni eziningi abantu abambathe bafuthumele begoduke sitholene nelemukiso ngelwandle elibukhali lapha ke ngeNorthern Cape sibona nakhona kumakhaza kusebusuku kusekuseni ngemva kwamadina imini yonke abantu abambathe bafuthumele nangale ngesifundeni sange Freystata nezulu likhona namakhaza akhona njalo ngaleke ngesifundeni sangale nge Northwest nakhona ke kumakhaza imini yonke abantu bambathe bafuthumele lapho sithole khona inilemukiso siba one church sibonane ngesikhathi esilandelako dido Sanamhlanje indaba ziphelela lapha kanti zikhona zeSwati kusasa ngesikhathi esifanako umusa